yamufashe neza. Yarabyaye ndishimye. Ibikorwa bya Mama Sava muri iyo minsi yose twabanye yagaragaje ubwitonzi budasanzwe. Hari ukuntu abantu bajya bavuga umuntu bakamuvuga bagasigiriza, ariko mureke mbabwire Mama Sava ntabwo yari wa muntu ugira gutya cyangwa wa muntu ushobora kureba yenda nguvuge ngo ni wa muntu wagiye wongoreye wagize gutya. Nimba ari ikintu yakivugaga gutya akakimbwira uko kimeze, adasigiriza kugira ngo kibe cyiza cyangwa kugira ngo yenda kibe kibi, yakivugaga uko kimeze. Ibyo navuga nzabivuga ejo, kanze gusiga ku mwanya w'abandi. Gusa mu ncamake yenda abatazahaba ejo, Mama Sava yararwaye, arwara ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11. Arampamagara, ntabwo twari turi kumwe, arambwira ngo ndumva ntameze neza. Ndambwira nti byagenze gute? Arambwira ati numva narwaye. Subiye inyuma gato, ndi hano muri konje muri uko kwezi kwa 11, yarambwiye twicaranye turi babiri, arambwira ati ndumva mu nda hari kundya, sinzi ariko bidakabije. Umureba apparence y'umuntu ubuyireba n'umuntu ufite sinye zigaragaza uburwayi, umuntu arazibona, ariko ntayo nigeze mbona nimwe ku muntu urwaye. Ndangije nageze kuri farumasi ngura imiti ikurikije uburwayi yambwiye, ndayizana ndayimuha, arayinywa, ibintu birahagarara. Ndagenda nsubira mu kazi nari ndimo. Ngezeyo hashize icyumweru kimwe n'iminsi 5, arampamagara ati ndumva ntameze neza. Ndambwira ati jya kwa muganga, kwa Mama Lucy, bakunyuze muri ecography barebe ushobora kuba hari ikibazo kirimo. Muri icyo gitondo aragenda aja kwa Maria, bamwandikira imiti. Barangije kwandika imiti, araza arambwira mu rugo ati banyandika imiti, ariko ndasubirayo saa 2 z'ijoro baje kubera. Nabwira ati okay. Muri ako mwanya nari mu rugo, nari muri recuperation. Arampamagara, nari mfite umwanya wo kuvugana nawe. Arambwira ati ubu tuvugana sinzi isi ndimwo, ndumva ntameze neza. Nabwira nti umuti bamuteye ushobora kuba umugizeho allergie, reka mbwira umuntu amusubize kwa muganga. Umuntu amusubiza kwa muganga, ariko yambwiraga ari gutaka cyane. Muri uwo mwanya nafashwe n'ubwoba. Ayo masaha yambwiye gutyo, nagize ubwoba, nubwo nari muntekereza ko ari umuti. Ndavuga nti uyu muntu ashobora kuba yarwaye. Ageze kwa muganga, ibyo bamukoreye barimo bamutera imiti igabanya uburibwe, ariko ntacyo yatanze. Yampamagaraga nkumva uburyo arimo kuribwa ni ibintu biri kuri degré yo hejuru. Kuri 15 nibwo yababaye cyane, kuko uwo munsi kuri 14 yaraye kwa Maria. Kuri 15 umuntu akomeza kuribwa. Ampamagara, nahamagaye mwene data Louis, yari yagiye mu bukwe Gidulayi. Ndamubwira ati nyamara ibintu ntibimeze neza, ndumva atameze neza, wagenda ukamureba. Arahagera aramureba, ariko akomeza kuribwa, kugeza ubwo ku cyumweru twafashe initiative yo kubanira reka tumujyane kwa Mama Lucy. Ageze kwa Mama Lucy, bamugeza mu byuma, bavuga ko ikintu babonye ashobora kuba afite appendicite.
babimbwiye ko ariyo navuga atahwi ubwo ariyo ko biri kose umuntu n'ibintu byoroheje azakira kandi n'indwara ivurwa vuba igitondo kimwe umuntu akaba yanataha akajya mu rugo atirigeze ajya mu bitaro ariko ageze kwa Rusi bakomeza kumurangarana umuntu araribwa cyane ariko numva uburibwe afite mu mutima nkagira ubwoba abantu uburibwe ntabwo ari ubwa appendicite twagerageje kuvugana n'abavandimwe bari hano kugeza ubwo twafashe icyemezo cyo kumujyana Mid Hill Hospital bamugejejeyo nabo bakoze ibyo bakora bamuje muri scanner baravuga nti barabona afite ikibazo cy'amara yizinze ariko ni ikibazo cyoroshe byuko n'uburwayi bubaho ariko tuzamubaga kugira ngo turebe bwarakeye baramubaga barangije kumubaga bafunguye mu nda basanze afite ikibazo ububyimba kumara mato n'amara manini no kuri liver ku mwijima basanga naho hari akantu atangiye kwataka abaganga baravuga ngo stop barahagarika barabantereka dufata ikizamini turebe ubu burwayi bamaze kugifata bamaze kubibona gutyo baratinye barafunga ntacyo bigeze bakora murambabarira muri iyo situation bambwiye ko bafunze mu by'ukuri nje nahise mvuga icyo umuganga yari kuvuga nubwo harimo kubaho ibibazo by'amatelefone nda umuntu akaba twakomezanya tukagira gute ariko nje naraketse kandi cyo ndaketse cyaje kubacu bigeze aho hashize iminsi 4 muganga arampamagaye uwo munsi nari nagiyeyo ninjye nyine anjyana ahantu aranyicaza yari umuganga w'umuhinde arambwira ati madamu wawe tumaze kumukora ibyo byose navuze twasanze afite kansa yo mu mara dusanga iyo kansa nta buryo twayikora tubona ko icyo twakora ari imiti twamukorera gusa kugira ngo tugabanye igihe kanihute aho hantu hari hagoye hari umwijima muri icyo cyumba ndavuga nti Semana ubu iri jambo mbwiwe ndarifata gute ariko narakomeye ko nari njyenyine muganga arasohoka asohotse naje kubitekerezaho nyuma nibwo namenye ko ibyo yambwiye ariko ndashima Imana kuko Imana yadufashije tukaba tugeze kuri uyu mwanya ejo turacafite umwanya uhagije mama Sava yararangije ariko batazahaba ejo yararwaye pe ubuvuzi bwose yari kubona yarabubonye pe umunsi w'ejo mu gitondo cyo kuwa kabiri mama Sava haraho yari yarageze mu buryo atarakivuga nari mu rugo saa 10:50 gutyo nari ndi kumwe n'umubyeyi hariya n'undi mwana barampamagara barambwira ngo ninze hano ngo mama Sava aranshaka mama Sava sanga yicaye ku buriri aricaye pe ataramvugisha nabonye mama Sava ari muzima ndavuga ati iki ni igitangaza mbonye muri iki gitondo amen naravuze ati mbonye igitangaza arangije arangurura ijwi rirenga arambwira ngo papa sa ari guseka
arambwira ngo nakize ko kandi ndakize. Arambwira ati rambura amaguru yanjye nicyo gisigaye kuko ko numva nakize. Ndavuga ati nibitari bingiye uzahaguruka ugende. Navuye mu cyumba ngera hanze gato, ibyo nakoze hanze ndabikora, ndagaruka mu nzu nka saa 11 n'igice ndyamye. Mu kanya numva barambyukije uninze ndebe sinzi ibibaye. Shitse ndebye umuntu sanga umuntu yarangije, ndavuga nti mama Sava yansezeraga kandi yansezeye neza. Kandi ndabwiye ngo mama Sava yansezeye neza. Ibindi yagiye ambwira mu burwayi bwe atararemba zabivugesha. Murakoze. Murakoze cyane mwene data. Reka dusabe mushiki nanone, mushiki wa Ndagiro Nkobwa mwegere hano nawe azafata uyu mwanya. Mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana. Ukwezi kwa mbere ku itariki ya mbere twe twari twarashizeho ko tuzaza gusura Masava ku itariki 6 z'ukwa mbere. Baraduhamagara ngo nimba mufite gahunda yo gusura umuntu muze mumusezereho. Turaza itariki ya mbere twasize bari muri Bonane. Hanyuma turaza tumaze kugera hano dusanga umuntu ni indembe. Bwira tukavuga ngo ntibuca. Mu by'ukuri mama Sava njyewe ntabwo twabanye cyane kuko njyewe ndi wa kera, yasanze naragiye, ntabwo twabashije kubana cyane. Ariko muri ubwo burwayi bwa mama Sava namubonanye ubutwari budasanzwe. Mama Sava mu by'ukuri ukwezi kwarashize turi kumwe, ariko namubonanye ubutwari budasanzwe. Mama Sava karibwa mu by'ukuri ukabona yashize pe, ariko ntiwakumvishe mama Sava ataka ngo avuge ngo yiwe ngo ndariwe ngo ngaho nimufashe. Oya, mama Sava yararibwaga wenyine ukamureba uko ameze nuko aribwa, ukavuga ati Semana uyu muntu uribwa gutya mu by'ukuri nimba nta gahunda ufite yo kumukiza muruhure kuko gukira ni kwinshi. Habaye nyine igihe cyanje kigeze cyo gutaha mama Sava twaravuganye. Ndambwira nti mama Sava ukomeze ubintwari, uraribwa pe ndabibona, kandi mu by'ukuri ntabwo yabashaga kuvuga pe, yakomezaga akikiriza. Ndambwira nti tugende ukomeze ubintwari, Imana nibishaka mu by'ukuri uzakira, kandi niba ko uri butahe niyo gahunda yayo, uzihangane mama uzabintwari. Mama Sava turasezerana. Mu by'ukuri nagiye kugenda mu kuboko, turatandukana ndagenda. No kuvuga ngo umunsi nyuzuza ibyumweru 2 mvuye hano nibwo bambwiye ngo mama Sava ararangije. Avuga ntese burya n'inzira itabira umugenzi. Mu by'ukuri mba narihanganye haguma mama Sava tugasezerana mu gutandukana kwe. Mama Sava ndavuga nti turabigenza gute, ese ubushobozi burongera buboneke bwo gusubirayo biragenda gute? Umutima urananira pe, ariko Imana yo mwijuru itazibura ko ibigenza, ubushobozi burongera buraboneka. Turaza kugira ngo mperekeze mama Sava no kuba ku munsi we mukuru wa nyuma. Abashimiye Imana muri uyu mwanya, mu by'ukuri ibyo yakoze nibyo byari bushake bw'Imana. Reka nshimira abantu ba hano muri Kenya nyabasanganye ubutwari budasanzwe. Mwaradusuye ku manywa, muradusura nijoro, bayumbe baraza barasenga, bageza n'igihe bamujyana. Mu by'ukuri bamumarana iminsi 2 mu masengesho.
mama Sava baramusengera, abantu baradusura mu buryo bwose bushoboka. Ni ukuri n'abasanganye ubutwari budasanzwe. Ndabashimiye ndongeye ndabashimiye. Imana yo mu ijuru nizabahemba, mwagize neza. Gusura bene nguko twebwe tuba hariya muri kiriya gihugu cyacu ntabwo tubiheruka pe, ariko nabasanganye ubutwari budasanzwe. Ni ukuri mwarakoze, Imana yo mu ijuru izabaho umugisha. Mama Sava akaba umunyamico, mama Sava akitonda, mama Sava akaba umukristo. Mu by'ukuri numvaga amakuru ye n'ababyeyi banje, bamwe baratashe ntabakibaho, ariko bajyaga batubwira uti mama Sava n'umwana mwiza pe. Mama Sava akagira isuku. Papa yakundaga abantu bagira isuku, ibyo bintu yajyaga bitubwira. Mama Sava mu mirimo yiwe mikeya agiramo isuku, kandi akagira umutima udasanzwe. Mama Sava mu by'ukuri muri uyu mwanya, ni ukuri Imana yo mu ijuru izisarura w'imbuto yeze. Wenda yaraburebye iravuga uti natinda hano muri iyi si wenda azahandavurira, ariko Imana imugirira neza, iramufasha. Mu by'ukuri dusigaranye icyuho, ba mama n'aba papa bari hano, dusigaranye icyuho ba hano muri Kenya. Uwo mutima wo gusurana muzakomezanye, muzakomeze musure. Asize abana bato, murabibona namwe. Muzakomezane umutima w'ubutwari wo gusurana. Twe turi mu gihugu cya kure. Mu by'ukuri iyo tutaba mu gihugu cya kure twari kureba uko tubigenza, tukabona uko turera abana bacu badusigiye ari bato. Ariko mu bushobozi bwose tuzagenda tubona, by'ukuri tuzaza dukomeza tubavugishe, tumenye uko bimeze nuko bihagaze. Kandi nabwo nibikunda, mu by'ukuri turahari. Ubushobozi bwo kurera abana bandagiro ntabwo bwabura. Imana yo mu ijuru ni ukuri idufashe kandi idukomeze. Mama Sava tumwifurije iruhuko ryiza, tumwifurije mu by'ukuri umugisha w'Imana utagabanyije. Natwe nitwizera mu by'ukuri tuzamusanga mu gihugu cyo mu ijuru, kandi ndabizi neza, ndashidikanya ko n'amagambo kuva mpageze kwari ukuje gutegera icyo Mama Sava ari kuvuga, ukamutega ugutwi ngo wumve icyo akubwira. Ariko uwo munsi barambwiye ko yabyutse akababwira ko yumva yakize. Mu by'ukuri naranezerewe kandi nyumva umutima waje urahumuritse. Imana yo mu ijuru ibidufashemo, murakoze. Koze cyane muvyeyi. Reka twegereze nanone undi muvyeyi, nantonesha Madame Sironi. Ngwino nawe wegere hano. Yesu ashimwe. Natwe nyine no gushima Imana kuko tugeze kuri uno mukuru wa Mama Sava. Imana nishimye. Biragoye kuvuga Mama Sava mu masaha make cyangwa se mu minota mike baba baguhaye bikurikiranye n'ukuntu twabanye, ariko nyine kubera kuko ari kumwanya umeze turabikoresha gutya. Mama Sava twarabanye, jewe niko novuga sinagize umugisha wo kubana n'abantu bo muri famiye yacu bwite. Barimutse baradusiga ku ndondiri iwacu kuri Mbundamo. Ngira igihe kirekire ndi kumwe n'abavyeyi twenyine mu nzu n'umutware wanje, turatura. Abavyeyi baturera neza kandi bazi kurera pe. Barandera, bangira umwana wabo kuko n'ijambo bambwiye umunsi bantinyura, barambwiye ngo ubaye umukobwa wacu w'umuherezi. Kandi ndamuba. Abo tubana twabanyiri iwacu bari hano, nabo mwacu mu nzu barahari, n'umutware wanje ni umuhamya arabizi. Turabana igihe kirekire. Igihe Papa Sava yabuze yashakiye, ashaka Mama Sava. Araza aransanga, ari nje mukuru. Papa Sava amushaka ari umunyakazi, yahise amusiga vuba. Amaze kumusiga vuba, mu by'ukuri Mama Sava namubereye umwarimu. Kandi simvuga ngo nigishe kumwandikisha ngo yandike alphabetike, ntabwo nabimwigishije, ariko namwigishije kubaka urugo.
nigisha mama Sava aranumvira yagaza nubaha biteye ubwoba mu buryo bw'imibereho y'urugo. Ndamwigisha arangiza ishuri rya primaire atangira secondaire turi kumwe twabanye imyaka 13. Mama Sava abo umwana afunze mwiza, abo umunyeshuri mwiza, aranumvira akatwubaha. Jewe n'umutware wanje hano arahari, twagaza tunabyara n'abana twabacusa bakaba badukuyeho bakabajana tugasigara tudafite abana. Mama Sava nagaza mufata nk'umukobwa wanje kandi uko n'ukuri abantu benshi barabizi. Turaturana, Mama Sava ambera umuntu mwiza, kamugendera inama nawe akayingendera nubwo yari muto kuri nje, ariko twarabanye cyane cyane. Bakeba banje bose ntabo twabanye, kandi baramubanje bose barashatse, ariko ntawe twabanye habe n'umwe. Bamwe si nabazi sindababona gutya ngo mbone umuntu ngo ndamubonye ukuye amafoto, ariko Mama Sava twarabanye, twarasangiye mu bibazo mu ngorane. Mama Sava twarabanye. Mama Sava yarandereye. Je nari umuntu udakunze kuba mu rugo cyane, kagenda simbe mu rugo, nkagenda mu gitondo kagaruka ku manywa, akagera igihe tugakora za seminaire nkagenda kamara y'ukwezi, ngasigira Mama Sava abana. Sinduhe numva n'akantu, sintekereza ngo hari ico bazabura. Akamesa, agakora imirimo yose, ababaye iwacu murabiza, agahoma no hasi, agatora igitaka agahoma hasi. Mama Sava kuri yamwamubonaga yari imfurakazi, kandi yagiraga amagambo make ntiyagakunda kuvuga cyane. Turabana cyane Mama Sava turabana. Ahenshi twagaza tugenda turi kumwe bakavuga ngo ni murumuna wanje. Na hano muri Kenya ejo bundi nje kumusura, bariko bambwira ngo se waje gusura murumuna wawe. Kamubwira ntoya ni mukeba wanje, usibye kuko ari na mubyara wanje, ariko ni mukeba wanje. Mama Sava twarabanye, ni imfurakazi, ni umuntu w'indashikirwa. Kandi Mama Sava twarabana b'umukozi. Mama Sava yarakoze mu buryo abandi bashushaga amasafuriya 3 y'amazi agashusha 5. Abari kuri imbundama bahatuye baza makuru tuma Mama Sava yagaza avoma. Tawovuga ubuhamya bwo kubesha abandi bantu bahari, kuko twarabana b'umukozi. Mama Sava ibyo intarabikora, acumbikira abakozi b'Imana, acumbikira abashitsi, arakora. Kandi twari dufite uwabitojeje, umuvyeyi wacu yari yaradutoje neza, adutoza urukundo, adutoza gushira hamwe, adutoza kwita ku rugo, natwe turamwumvira turabikora. Haba ejo bundi batubwiye ko Mama Sava yarwaye, twarikanze, twaratatanye, tuba hariya mu Bugande, awundi muntu tubana. Birambabaza cyane, habe n'abana banje nabyaye ntabo tubana, mbana n'abakeya, ariko ndababara ndavuga ati Imana yanjye uzampa ubushobozi cyangwa se uzampa umwanya nje kureba Mama Sava gihari. Duhita duhaguruka n'umutware bidutunguye, dusiga abana, turaza tuza gusura Mama Sava. Sanga Mama Sava aracyahari, ni muzima, nubwo yararwaye ariko yari afite ubwenge bwose. Arunamuka aratureba aravuga ngo ariko Mana, ngo se mwasize abana bonyine mu rugo muraza? Ariko nyine twarabasize kuko ariko byari bimeze. Turaza Mama Sava twabanye ukwezi kose hano, biba ngombwa nsubiyeyo, baramukazi banje baje kunkombora, subirayo ndataha. Ariko ntabwo twigeze tugira amahoro, tukicarana ubwoba, kuko nyine twari turuzi hariya Mama Sava ntiyari nziza, ariko tukavuga ngo wenda Imana na nyuma ya zeri zikora, wenda Mama Sava yakira. Ararwara, asigaye hano, tubaza amakuru. Ejo bundi baratubwira ngo yarangije. Mu gitondo bambwiye nka 2:30. Sinamenye uko ibintu byabaye, nariko mbona nk'inzu yari kizunguruka, nayisigayemo njyenyine, abana bagiye ku ishuri. Uwacu nawe ndicare mu nzu agasohoka kaja hanze, tuburiga uburyo. Ariko ndashimira abantu duturanye Mbarara, kandi baduhaye umuntu twazanye, nshimiye Mabure twazanye, Imana izamuhereza umugisha. Twarazanye, baramubwira ngo azaduherekeze, yemera kuza. Murabizi ubuzima bwo mu mujyi buba bugoye, ariko araza. Baramutumye aremera,
nawe ndagutumye ngo uzogende ubwira abasegege bari Mbarara Imana izabahereza umugisha. Baradutabaye muri uwo mwanya, hashize nk'iminota ingahe mbona inzu yuzuye abantu, baraza baradufasha turakomera, tubona n'umwanya wo kuza turasubira dusiga abana. Kandi ndashima Imana kuko nabonye wo gusiga mu nzu, nkaza guherekeza Mama Sava bwa nyuma. Byarambabaje cyane, byarambabaje rwose pe. Mama Sava yari nk'umwana, ikintu cyose akakimbwira, yagaza nabyara baza kumubaza amazina y'umwana akavuga ngo nimugende mubaze Mama Espoir. Murumva Mama Sava yari umwana, akamubwira ngo nimugende mubaze Mama Espoir, ababwira amazina y'umwana. Umwana yagira n'inzara zo ku ntoki akabanzanira ngo ntazi guca inzara. Ariko ndashima Imana kuko twabanye na Mama Sava neza kugeza dutandukanye. Umunsi muherekeza 2012 hari umunsi wo ku cyumweru, naramuherekeje. Papa Espoir ari umanukanye, azanumva amaguru yabaye ibinyanga nanirwa kugenda. Ndamureba ukuntu yagenda, ndabasezera arambwira ngo ningaruke ngo nanone ntitujana, ngo ndebe ukuntu ashoreye abana barengutse. Natekereza narahindukira narangiza iwacu, numva birangoye cyane. Tekereza irungu yansanze mwari yaranguyemo, subira gutekereza ukuntu kandi nsize, numva birambabaje cyane, ngira agahinda kenshi ku mutima. Ariko niko byari bimeze. Mama Sava ndamuzi, nubwo nyine umwanya ari mutoya mutatoshobora kuvuga zose, ariko twarabanye rwose, twarabanye pe, nukuri twarabanye. Na Papa Sava uyu nguyu muramubona, yagaza agera iwanje nkamufata nk'umwana wanje kuko yazaga ari nk'umushitsi, nkamufata nk'umwana rwose pe. Nanasanze akiri umwana, asanze ari muto, ntabwo nasanze ari mukuru, ariko namufataga nk'umwana wanje. Ahasigaye umuntu azavuga menshi akibagirwa, ariko ndashimira abantu bahano muri Kenya, nababonanye ubutwari bukomeye. Mwaradusuye, abantu batanze amatike baje Kenyatta, abandi baje hano mu rugo benshi, muradusura muradukomeza. Imana izabaha umugisha. Ubundi kandi ndashimira n'abaje kumugwaza bose. Hari urugendo rurera abantu baratatanye, ariko kubwitange mwakoze, Imana izabaheza umugisha. Ubundi kandi ndashimira Espoir n'umwana wanje. Yabaye hano kwa se wabo, arahaba, babana na Mama Sava, se wabo adahaba, aramurera. Ariko Mama Sava agwara, umunsi yinjiye ibitaro, Espoir nawe yari yaje yavuye iriya bagaza bakorera, ahita aja mu rugo. Se wabo yaje amusanga ari mu rugo, twese tugakuranwa ari we twadusanga mu rugo. Imirimo wakoze papa, Imana izayiguhera umugisha. Bari abashitsi wakiriye, imitsima yaducumbiye, kugutuma twagutumye tutazi guhaha ku muhanda, subusa werekanye ubutwari bukomeye. Imana izaguheza umugisha. Ahasigaye Papa Sava turi kumwe, ukomere n'ukuri turi kumwe, tuzagufasha. Hariho Imana, hariho famiye, tuzagufasha, abana tuzabarera. Nukuri bano n'abana banje rwose, n'abana banje pe, kandi nzabarera. Ukomere kandi wihangane, turi kumwe, tacu uzaba, Imana irahari. Imana niyo iturerashije twese, niyo iturera kandi ikaturerera. Ahasigaye Mama Sava tumwifurije urugo ridashira, titwovuga ngo tumare n'ubundi. Ubuhamya bwa Mama Sava ni bwinshi, tuzakomeza tubuvuge. Kandi nshimiye Imana kuko yagaje ku munota wa nyuma, nubwo yavuze yagaza navuga n'ubundi mbere, ariko ku munota wa nyuma bagatubwiraga kuko atarakivuga abaje kuvuga. Ikindi kandi murambabarira gatoya, hari umunsi umwe twicaranye Kenyatta, twembi babiri, Papa Sava sinzi zaragiye kugura, arambwira ngo imirimo muhaye munkorera Imana tuzayibagirwa, izayibahembera. Aranyibutsa arambwira ngo ese uzi ijambo muzehe yatubwiye? Muzehe mubyeyi wacu. Ndamubwira ngo ndagibuka. Arambwira ngo wewe uzarikomeze. Niki gihe yongeye ati njewe gasinkiriho, wewe uzarikomeze. Ngo kandi ndabizi kuko n'ubundi urikomeje, ngo kandi wabingaragarije.
kuba mama Sava yarazirikanye ibintu umubyeyi yatubwiye agihari, kandi ni ukuri ibi byose amasomo yose twayakuye ku bacu, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni imitima yindi baratwigishaga kaduhanura. Ararinyibutsa kandi yarivuze muri 2003 mama Sava yari afite umwana umwe, mfite 3, hari mu kwezi k'8 ndabyibuka, hari mu saa 8 yakumwa araduhamagara mu nzu arabitubwira rwose. Shima Imana kuko mama Sava arinze agenda kizirikana ibyo muzehe yatubwiye, kandi nanjye ugihari nzabikomeza kuzageza wenda nanjye ngejeje ku iherezo ryanje. Hasigaye murakoze. Arakoze cyane. Reka dusabe umwana Mahirwe, umwana wa Ndagiro, naze agira ijambo nawe avuga. Bwana asifiwe. Njye sinanze ko mvuga uyu munsi, ariko kangerageze mvuge. Ndashima Imana ko tugeze kuri uyu mwanya wo kuvuga kuri mama. Mama yambereye mama. Papa yaradusigaga akajya mu kazi, tugasigarana na mama. Mureke kurira. Yaradusigaga akajya mu kazi, mama akatwigisha kuba mpagaze aha ngaha naza nk'urumogi. Amen. Ni uburere bwiza, kuko ntago njana naniwe kwatsa ikibiriti ngo nk'urumogi, ahubwo ni uburere bwiza mama yaduhaye. Amen. Rero mugire imitima ikomeye, habe n'ubu nyine ndikurira, uko nibwo ndize bwa mbere, nje narakomeye. Amen. Mugire imitima ikomeye, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Baroma, ijambo ry'Imana riravuga ngo mu kinyarwanda cy'ukuntu bivuga, riravuga ngo all things works for good for those who love God. Ibintu byose kuba kunda Imana biza bibabera byiza. Amen. Nuko iyo bari urupfu, iyo bari agahinda kameze gute, kuba kunda Imana biza bibera. Amen. Mugire imitima ikomeye. Uyu mubiri gani tutwokontorora, ariko mw'imbere turakomeye, ariko uyu mubiri gaho tugomba kurira, ariko nyuma yabyo hari ibyiringiro. Amen. Mugire imitima ikomeye, umuryango twarakomeye. Amen. Ibya mama yakoze ni byinshi, yaratureze, ntakwakoraga amakosa ngo mama areke kukubwira, byose yarabikoraga akakubwira ati angaho genze gutya, mama akatwereka. Amen. Ntabwo yacecekaga ngo avuge ngo wenda avuge ngo wamaze gukura ngo iki, wataga saa 3 uzagaza akakubwira ati Mahirwe aya masaha ntagara amasaha meza, akabara dukosoye. None ga mugire imitima ikomeye, mugire humure, mama tuzamusanga mu ijuru. Imana bamugisha. Arakoze cyane Mahirwe. Reka duhe ijambo undi mubyeyi Nyabirori, mushiki wa Sironi, nawe nigira hino nawe umwanya muto. Dufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse aturindisha, haba mu byago aturindishe. Dufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse aturindishe, haba mu byago
mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira. Haleluya, haleluya. Mbere ya byose mbaje gushima Imana ko yatuboneye umwanya wo kubaha. Imana ishimwe. Mu burwayi bwa Nyabaruta njye sinahabaye kandi narabyifuzaga, ariko kuko muzi uko inzira zimeze muri iki gihe sinahabaye. Ariko rero nshimiye Imana ko mbaye mu mwanya w'urupfu rwe. Imana ishimwe. Mu by'ukuri Nyabaruta ni muramukazi wacu kandi twakundaga cyane. Twari tugikunze ko arera abana, ariko Imana yamukunze kuturusha. Imana ishimwe. Kandi muri byose Bibiliya iravuga ngo muri byimbazwe. Dushimiye Imana rero kuri uyu musaza wacu. Yakoze iyo bwakabaga, mureke kunyagara. Yakoze iyo yarakoze. Yakoze imirimo mukwiye, akora imirimo ye yo kumugwa, akora n'imirimo y'ikiganga. Aramugwaza ageze igihe cyo kurangiza. Murumva ko ari we yahamagaye mu mwanya wa nyuma wo kurangiza. Imana ihabwa icyubahiro. Yaramwegereye, ntiyamutaye, ntabwo yagiye kure nawe, aramuvura, aragerageza, akora imirimo yo mu rugo, akora n'imirimo yo kumuvura. Imana ishimwe rero ko Nyabaruta apfuye nta mugayo afite kuri Ndagiro. Nukuri ntawo, natwe ubwacu ntawo tumubonaho. Rero Nyabaruta yari umumama mwiza. Twabanye igihe gito Gitarama, abari bahunze nyine baraza badusanga hariya, tubana igihe gito. Ariko muri ico gihe gito ikintu nabashije kumubonamo ni ukubasha kwihangana no kuvuga amagambo make. Yagiraga amagambo make ashoboka make. Rero Nyabaruta yagiye mu ijuru. Twabanye neza mu mirimo yiwe ya buri minsi. Yakomezaga kunyegera akambaza ngo ese ngire gute iki ndagikora gute, uko yaransanze no mu bucuruzi akaza tukajyana, akambwira ngo ikinda kigenza gute. Nyabaruta arangije neza, niko navuga. Ariko kandi yaje asanga ababyeyi beza. Ndumva ko mbega muri makeya baramutoje. Mu by'ukuri reka tujye tunavuga abantu bakiriho. Ndumva nta muramukazi wacu wananiranye, nta n'umwe, nta watunaniye, nta n'uwo twavuga ngo nuko ameze. Ngaba barahari n'abandi badahari bari hanze, ni beza, n'abana beza pe. Dushimiye Imana rero yaduhaye uwo mugisha wo kubagira bakatubera umugisha nabo. Rero Nyabaruta asize abana rwose, muhumurike. Nta mwana wa Nyabaruta uzahungabana, keretse twese twapfuye tugashira. Ariko tugihari, nibitanashoboka ko bareregwa, ntibareregwe na Uganda, bazajya no mu Rwanda tuzabarera. Muhumure ba papa, muhumure rwose, ntaco muzabana ukuri. Tuzabarera neza n'abana bacu, kandi Imana ishimwe ko abadusigiye. Iyapfa ntabasize twari kubabara no kurushaho. Ariko adusigiye abana b'abasore, mu Cyongereza bari kuvuga, ejo bundi bazaba ari abantu bakomeye. Rero tuzabarera kuko tubishoboye rwose. Imana ishimwe rwose ko arangije neza. Ntabwo mvuga ngo Imana imuhe iherezo ridashira, kuko yararimuhaye, yarariteguye, yararimuhaye. Rero nayo magambo Imana yampaye kuvuga. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane. Reka nawe dusabe Nyaneza Madame Pastor Kiruhura aze tuje kugana ku musozo. Amen. Muri aka kanya nanjye ndashima bampaye ijambo yo kuvuga kuri Mama Sava. Imana ishimwe. Mama Sava twabanye cyane twabanye hano muri Kenya. Iri haruguru ho naramusanze ndahamusiga. Nigihaziye mu Rwanda tuba ahantu hatandukanye ntitubonane cyane, ariko mu kuza kwiwe hano muri Kenya nijo wamwakiriye. Turabana neza. Mama Sava yari urungano, yari inshuti. Imana ishimwe. Mama Sava namuvuga ibintu nka 2 cyangwa 3 yagiraga muri we. Mama Sava ntiyagiraga urugomo. Amen. Kandi nanjye nkunda abantu batagira urugomo. Timuzamo babona se abantu bagira urugomo. Mama Sava ntiyagiraga urugambo. Mama Sava yari umunyamabanga.
ikintu wabwiraga mu masava ntabwo wagisanze hanze hano mu muhana. Imana imuhe umugisha kuri ibyo bintu. Mama Sava yari umukirisitu. Hari ibintu abantu baza bitiranya bakavuga ngo babandi bibonekeza cyane, babandi batambuka hano cyane, bazi kuvuga cyane, bafata umwanya munini cyane, ngo nibo bakirisitu. Ariko ni ukwibesha kw'abantu. Mama Sava yari umukirisitu wo mu mutima, yari umuntu witonze. Mama Sava nta kintu wamwumvisheho hanze. Ikintu yageze akunda kumbwira, yageze ambwira ngo Mama Shama wewe, ngo hano muri Kenya ngo hari ibintu jewe nzamona, mukavuga ngo Mana ngo uzurinde izamu ryanje. Iryo jambo yararikundaga cyane kurivuga, ngo Imana izazimufasha ngo azarinde izamu ryiwe, ngo kuko hari ibintu azabona hano ngo wakumva gusa ngo aratangaye. Mama Sava yari intwari. Kandi ikindi kintu Mama Sava yagiraga, yakundaga amashuri. Mama Sava yabaye intwari mu gusomesha abana. Yarirutse mu mishinga, nta nubwo numvuga ngo ni imishinga. Mama Sava yageze yiruka ku kintu kijanye n'abana kwiga, kugira ngo abana be bige. Imana imuhe umugisha. Abana avuga ngo abasigaye muzasomeshe bano bana bazige barangiza amashuri, kuko Mama Sava yarabikundaga cyane. Yageze aje kure mu byara abana biga, akambwira ati wobona ahantu nzanyura, ati nzanurira imodoka nkavuga ngo ariko Mana nubona ngeze mu rugo ndagushima, ati nkaba nuri gita ariko Imana nkabonera ngaruye. Imana imuhe umugisha. Kandi ndashimira n'aba baramukazi bacu n'abakeba bacu baje kumurwaza, ndetse na mama hariya. Twebwe hano we nate twari kubishobora muzishuguriza aha ngaha, ariko nanje ndavuze ngo Imana ibaha umugisha kubwitange bagaragaje, bakava mu bihugu mu Rwanda ndetse ni mu Bugande bakaza kumurwaza basimburanwa. Imana ibaha umugisha. Ndetse na Papa Sava Imana imuha umugisha. Nukuri yarirutse, nta kwatagize, nta kuryama, nta kwicara. Mama Sava ni ukuvuga ngo ni wa muntu utageze usiga n'iminota 2, kuko yabaga ari kuruka buri kanya, akaba kugira ngo umuntu amube hafi. Imana ibaha umugisha bose bamurwaje, Imana izabongerera. Nukuri Imana ibaha umugisha cyane. Ikindi kandi ndashimira n'aba baje kumuherekeza. Murabona ko yari umuntu w'agaciro ku muryango Mama Sava, guhagurutsa abantu bangana gutya bagera mu 10, ndetse n'abandi baracyari mu nzira ntibarashika, kugira ngo baze kumuherekeza. Yari umuntu w'intwari. Imana ibaha umugisha mwebwe bese, murakoze. Koze cyane. Dusoza reka twumve Sironi mukuru wa Ndagiro aje gusoza. Bwana asifiwe. Ndagira ngo ko murabona kuko ari njugiye kuvuga nyuma muri iyi famiye nkuko babiteguye. Mfite data wacu ari hano, ari we data twasigaranye. Mfite mukuru wanje. Iyo myanya yabo iracacunzwe, izakorwa umunsi w'ejo. Reka tubabwire nuko iyo abantu babona bateguye ibintu, abantu baza bibaza ngo ese biteguye gute. Uko niko bimeze. Bariya bafite imyanya yabo bazaza kuvugamo. Hamwe navyo reka tubabwire buke kuri Nyirabaruta watabarutse kuri uno munsi tutarashingura. Aba bakobwa bamaze kuvuga, aba bose barankurikira, nibo bato kuri nje. Bivuga ngo wa wundi watangije avuga ni unkurikira, akurikirana n'abandi kugeza kuri uyu wapfushije umugore. Arankurikira ubwa 5. Murumva n'umwana muto. Uno munsi siwe twakagombye guhagarara turiko tuvuga amateka y'urugo rwe kuko rwasenyutse. Tumaze kumva ko kuriya muvyeyi yarwaye, ubwo twibwiye kuko anapfuye. Reka tubabwire impamvu. Nyirabaruta yabayeho aba mu buzima butarwara.
tubana mu Gatanga. Nyabaruta ntabwo yarwaye, Nyabaruta ntabwo yatatse. Ndatekereza ko Rubutura niyo ya nyuma yarembyaga abantu muri kiriya gihugu cyacu twabagamo, ariko Nyirabaruta niyo nayo ntayabagaho. Icyo ni ukubabwira ko tumaze kumva ko Nyabaruta yarwaye, byaduhagurukije mu rugo n'umugore, turavuga ngo ibi bintu ni ibidasanzwe, reka tugende tuje kumureba. Ariko tuzana intege nke zivuga ngo Nyirabaruta reka tuje kumusezera. Twaraje tugera hano, tugenda muri Kenyatta kumureba, dusanga umuntu ageze kure. Nje ndamusezera, nagize icyumweru kimwe n'amayinga abiri, icyumweru kimwe n'iminsi nk'ibiri itatu, mpita nsubirayo. Bivuga ko twari dusize dukinze inzu kubw'impamvu za Nyabaruta kugira ngo tuze kumureba. Nyabaruta, icyo mvuga simvuga amagambo menshi. Nyabaruta yabaye mu Gatanga, abana n'umugore wanjye nk'uko yabivuze, abana n'abavandimwe be tuvukana, twari twarasigaranye na base uyu Mitera mubona, n'abakuru ba Mataratara na Aimable Rwakabuba mubona hariya. Ndatekereza kuko abakazana bazababaho, ugasanga no mu muhana hariho abakazana bafite ibibazo, bafite ingorane byicaza abagabo ku gatorero, ugasanga babaye abo guhuza umuryango, ugasanga binutwa. Ariko Nyabaruta yitwaye neza. Reka mbabwire kuko nta munsi n'umwe nicaye ngo data mama bampamagare bambwire ngo ese ntiwokwegera muramu wawe ngo umubaze uko. Oya, yari umunyamutima. Kandi ntitureka kuvuga kuko ntiyari mu mubiri, ntiyaretse kuba mu mubiri ngo abe yaragize ibyo ahura nabyo. Ariko Nyabaruta yarihanganye mu bibazo byose. Turabizi ko hariho abataza bihangana, bakaba baho ku muhanda ababyeyi, ugasanga hariho abagabo bananiranye, ugasanga hariho n'abagore bananiranye. Ariko Nyabaruta yarihanganye. Nyabaruta amagambo yose yamubagamo. Icyo yagaye, icyo yashimye, Nyabaruta yabikaga mu nda, yagiraga habika. Nyabaruta aba muri ubwo buzima kugeza igihe byageze igihe yabungaga. Yabunze nta jambo na rimwe. Kandi iyo umuntu abunze bene ubwo haza haba akantu mu mutima. Kuriya yababwiye, twamanutse turira twese. Hagiye gute? Arabunga, aragenda aho yahitiye, nimba ari Gitarama. Ndabizi ko nahageze musanga mu rugo abaturanyi biwe ba Nyabaruta nta jambo na rimwe bambwiye nka mukuru wa Ndagiro. Buce araza za Karuruma kwa mukuru wanje, naho urumva yarahavuye, nanje nza kuhaza mbana n'abaturanyi biwe baturanye nawe. Nyabaruta nta jambo. Nyabaruta arahaguruka za hano muri Kenya, twaraje ejo bundi tugeze hano, nta jambo twumvise. Murumva yari umuntu udasanzwe. Tuvuge ngo amen. Bwana asifiwe. Nyabaruta yari umuntu udasanzwe. Iyo ubona umuntu ugenda bunga yagera ahantu ntahakurwe n'amagambo, ntahakura ijambo, ubona umuntu udasanzwe. Katubabwire ngo Nyabaruta yagiye neza, yagiye mu mwanya we. Urumva ifite amaboko yamujyanye kuruta twebwe uko twari tumukunze. Rero tukaba tugiye kuvuga gutya kuko bamaze kuvuga Ndagiro arasigaye n'abana, kandi turatekereza kuko hariho nyine amagambo umusaza twasigiye bari buri hano na mukuru wacu bazaza kuvuga ejo. Reka tumubwire ngo turacari kumwe. Ari nabo bana
tuzagerageza gufatikanya. Afite ba nyirarume, afite bakuru be, afite barumuna be. Tuzagerageza uko bishobotse kugira ngo abo bana bareke guhungabana. Ico turacizeye kandi nase yarakiri mutoya, dufite umuryango twaramureze, kandi nubwo twari dufite ababyeyi ndatekereza kuko nta jambo ribi yabonye wenda ryo tuma n'abana bizagira ingaruka kuri bo. Nubu turatekereza kuko nta jambo. Reka tubwire no miryango ngo umuryango wa Ndagiro turawufite, kandi Ndagiro yavutse mu muryango mwiza. Reka tubabwire nuko ejo nibaza kuvuga bazababwira amakuru y'umuryango wacu kundi wiyubatse. Ndagiro ari mu muryango wiyubatse kandi wiyubatse neza, kandi tuzi kuzamushitsa ku kintu ahari Ndagiro atazahungabana ngo hari ijambo wenda yabonye kuko Nyabaruta yagiye. Turi kumwe rero, tukaba twifurije Nyabaruta iruhuko ryiza kandi ridashira, kandi natwe twizere tuzamubona. Reka tubabwire gutyo, twizere tuzamubona. Twanejejwe n'ariya magambo aje kurangiza. Araririmba, baraye batubwiye amagambo, aririmba indirimbo nziza ngo ni igihe gito intambara igashira. Amen. Urumva nawe yarageze mu mwanya mwiza kandi ukwiriye kandi w'abakirisitu, mu buryo yagize urugenzi rwiza. Tumwifurije iruhuko ryiza kandi ridashira. Amen. Murakoze cyane. Reka tubasabe mwicare, nimusubire mu byicaro muruhuke. Reka dusabe. Biragoye kugira icyo umuntu yavuga mu kiriyo mu rufu rw'umuvandimwe we. Ni ibintu bigoye cyane, niyo mpamvu nta magambo menshi dufite. Ibyinshi twumvise mwabivuze, ntabwo twahaguruka ngo turate Nyabaruta n'umwana wacu. Uburere mwagiye mumuha bwari ubwo kumwongerera. Ubwo yavanye iwacu niyo yagiye akiri umwana, murabizi biriya byiri iwacu. Ufashe imyaka yose, imyaka myinshi yarayimaze ari umudamu ugereranyije n'igihe yashakiwe. Yari akiri muto, mpereye nko mwacu mwasogokuru n'abana ntitugira benshi, ariko abakobwa nibo bake cyane. Bamuzeyi bavuka ari 4, bose ko ari 4 bafite abana b'abakobwa 10. Nyabaruta niwe babanjirije kandi yari mu bato. Urumva rero twari tukimukunze, twari tubabaye. Ngiye gutinda, turavuga turi bake bitewe na gahunda z'ejo. N'uyu munsi ntituvuga turi benshi. Mukecuru sinzi nimba ari hano hafi, twamuha umwanya akaza akagira icyo avuga. Turakurikiza nk'abandi nka 2 hanyuma dusoze, ntabwo tutinda. Murakoze. Haleluya. Dushimye Imana kuri uyu munsi kuko nta kundi twavuga. Imana ni zose muri zose, kandi yaradutangatanze. Mu ijambo ryayo iravuga ngo mu bibaho byose ngo muzamuhora mwishima. Ntabwo mu bibaho byose yasize urupfu, narwo yaravuze ngo tuzatwishima. Imana ishimwe. Dushimye Imana rero kuko tubaye kuri uyu munsi. Tidufite amagambo menshi yo kuvuga, ariko dushimye Imana kuko tubaye kuri uyu munsi mukuru kandi mwiza wa Nyabaruta. Nyabaruta ntabwo tumuzi cyane, ariko yakuze yitonda, warangize aja mu muryango w'iwacu. Numva ndahizeye, numva ndabakunda, kuko namwe mwese umuntu adakunda iwabo. Ariko ngo amare kuhashika, hari abana benshi baza iyo bagiye akagaruka akaza kukubwira amakuru y'aho yagiye. Ariko ndabivuga n'umutima wanje wose, ntabwo Nyabaruta yigeze agira icyo ambwira. Ubwo twaganiraga na sebukwe, ariko Nyabaruta ntaco yigeze ambwira nka kurya k'umwana wavuye mu nzu, kuko yari yaravuye mu wanje aja mwa nyirarume. Aho ndahabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ubundi kandi ijambo ry'Imana niryo ryavuze mbere. Kumurimo kuvuga ngo nitwihangane
cyangwa twihanganisha abana bacu. Hari umwanditsi wavuze ngo mwihangane ngo kugeza aho umwami wacu Yesu azazira. Iryo ni ijambo rikomeye gusa, kwihangana kugeza aho umwami wacu Yesu azazira. Ni ibintu tuba duhe ducamo byinshi. Imana ishimwe. Noneho kwihangana niko kuzatuma umuntu yambikwa rya kamba ryiza ryo kurabagirana, nuko umuntu azaba yihanganye. Dushimye Imana kuko muvuze kuri Nabaruta ko yihanganye mu byo yaciyemo byose, nubwo bitari byinshi. Yari akiri umwana ufite ababyeyi, akagira n'umutware wiwe, ariko dushimye Imana kuko ibyo yaciyemo byose yabyihanganiye. Ejo bundi rero amaze kurwara baratubwira nyine, ariko njyewe namwe numva ko ngira ubwoba kandi kuko umutima numva sinarizi ko umwana umuntu azamubyara akongera agasubira mu nda. Numva mu nda yanje habayemo ikiziba. Haza haba umunsi wa kabiri nkabwira abana ngiye kurara mu masengesho, ariko ari ukubwira Imana ngo isubizeyo igare ryayo, irihambire irisubizeyo, ntidukeneye ko Nabaruta agenda. Abana barabibonye barambwira ati si kuriyahurira Imana toyaye ko ndayibwira ngo ibanze ireke igerura ibyo yari yageze. Ntabwo tubivugaho byinshi, hari ibihamya byo kuzamurwa kwa Nabaruta, ariko hariho ijambo nifuje ndavuga ngo Mana yo mu ijuru uzofashe tubonane, icyo uzakora uzabone kugikora. Nashimye Imana cyane kuko yamfashije ngasanga Nabaruta akiri muzima, akabimenya ko turi kumwe. Nagira ngo ngenda akambwira ngo reka kugenda. Shimye Imana kuko twabana. Ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi ya 90:12 iza rivuga ngo utwigishe Imana ishimwe, utwigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga umutima w'ubwenge. Hano iryo jambo naratekereje, mbona je ntabwo numenya kwigisha abana banje uburyo bwotuma batunga umutima w'ubwenge. No bigisha nyine kabigisha uko igifura baza bakigenza, ariko sinobigisha uburyo bwo kubara iminsi yo kubaho ngo bitume batunga umutima w'ubwenge. Ariko Imana umwami Yesu nk'umwarimu mukuru yigishije Nabaruta uburyo bwatumye atunga umutima w'ubwenge. Kandi ntabwo biba byoroshye, ariko nanone Imana izi twihanganisha tukabasha kugira icyo tuvuga kuri uyu munsi. Nubishije bintangaje cyane, ariko ikintu kiba kiturimwo muri ibyo umwe yaravuze ngo ugenda umukristo ngo uza numva ari ikintu ntiyobona uko akibwira abandi. Kunubu ntiwobona nawe kubwira abandi ikintu kikubamo, ariko ikintu kiba muri twebwe n'ihumure yo kutwereka igihugu tuzajamo. Rero muri ayo mahirwe nagize, reka mbanze nshimira abantu babaye hafi ya Nabaruta. Shimira Papa Jori n'umuryango wiwe kuko umudamu we yahebye ibyo yari afite byose amwitaho cyane cyane, amberaho nje ntubaye kuko ntari nshoboye. Imana yo mu ijuru itazikiranirwa imumpera umugisha kuva none kuzageza kubuzukuruza biwe. Undi muntu nshimira mu bwitange bwanyu mwese ndabizi, ariko Pasiteri Kiruhura telefone iwe ntiyaburaga. Naramuhamagaraga amasaha yose muhamagaye kumva aranyitavye kandi akambwira neza, uwo mwanya kumva ndakomeye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ubundi turashimira Papa Sava yazagaza yikoreye ikarito yuzuye za serumu akazimuheza ku minsi 2 cyangwa umunsi umwe, akaba nkusubira. Nizo zari byo kurya, nizo zari imbaraga.
ariko nkuko izo ni inshingano ziwe namwe mwese ni inshingano zanyu uzoza ubanza uwundi azamwitaho kuko ari inshingano abantu bazahemberwa ariko nibizera ariko umuntu natizera bazozifata baziheze wa wundi wihanganye na wa wundi wizeye Imana yo mu ijuru imuheze umugisha n'umuryango wiwe jewe muri abo bose bamurwajije n'abanyantonesha babanye nawe ndabizi amazina nyantonesha yazaga yita abana nazaga mpagera ngo usanga ni kawe nyirabukwe nyine yari nk'umwana kandi umuco wa pasiteri wari umuco w'indashikirwa ntekereza sinzi nimba ariko ntawe uzi uwo wasiga mu bana biwe harimo abazagira iyo mpano bose turabashimiye ariko abo bose nje abo barushije kugira umugisha weze Imana icubahiro haleluya mu minsi mikeya nagize hano mu Rwaza habonetsemwo uriya munsi yarangijemwo nabonye ibintu ntarabona je sinarinzi uko abizera bazagenda narinzi ko Bibiliya izitubwira ngo ibyishimo nibyo bizatuma twimuka mu isi tukaja mu ijuru ntabwo nkayoberwa ukuntu bimeze ariko muri urwo rukerera habaye 10:00 numva ndabuzuka ndasenga nkuko byari bisanzwe mupfukamira iruhande ndasenga noneho numva ko aririmbira iyo ngiyo aravuga ngo umuriri w'umuntu bwe nguri mu mutima wanje ngo agakiza ke muri je ngo ni nkumuraba mu mazi nyine nkumva kuko jewe nari komenyaho icyo gitero kigera nkumva nihageze numva gusara aravuze ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose ngo amare ankubitaho arambwira ngo zuka utange haleluya ngo nakize ndabyutse n'umwana twari kumwe nyamajana ntizuka turarebye arabadutse wenyine arafashe arabyutse araseka je sinabitekereza ko ari ugukira ndavuga nti si mwana agiye kurwariramo se amapepo ko adahaye ahumza sinigeze ntekereza kuko ari abizera ariko bazagenda mwihangane nubwo nujana umwanya muremure ariko ngiye kurangiza numva muri jewe numva ndatangaye yemwe mureke dukomere kukwizera kandi umuntu azabika ubukristo bwiwe ari ntabandi bahaye babukontorora ntabandi bahaye bakubaza nibazoza babuvuga uzubihorera ubwo n'ubucuruzi bwabo ariko ikintu kiba kiri mu mutima kiza kimenywa niyo mu ijuru haleluya avugana n'ijuru aravuga ngo igisigaye ngo nukunjana mu rusengero ngo ariko ngo nzoshima mu rusengero aravuga ngo azoshima mu rusengero ngo agera arareba aravuga ngo ese ngo kundi buraca ngo nimumbwirire papa sava ngo aze nawe ngo tumubwire kuko nakize umwana aragenda aramubwira ngo amere gushika yamye atondeka guseka aramubwira ati wamenya amakuru atukuga nakize Imana ishimwe gukira kw'Imana nuko kuza kumera iwe yarakize ntabwo yongeye kuribwa ndamubyutsa ndamwegamizaga ndavuga ngo yarushe nkazabona umutima kurasa n'uhaye usahura ndavuga ngo yarushe habe no gutekereza ko yogenda aragenda ntabizi mwiyegamije ndariho umwana arampamagara kuri telefone nguma kuvugana nawe ngiraho ndamubwira nti ndatinya we tibanze reke ndyamishe nabarutararushe kubera ko yakize ngo muryamishe noneho mbona ijosi riragiye mbona amaboko aratemze ndamukanguye wapi numva biratangaje kugenda kw'abizera ni ibanga rikomeye ndazaga ngira ngo nk'umutima wosohoka ukawumva nk'umwuka wosohoka ukawumva cyangwa hakagira nk'ukundi umuntu yogira ariko abizera bazabagenda neza yemwe hari umwanditsi wavuze ngo urupfu rw'abakiranutsi ngo n'urw'agaciro ngo gakomeye maze rero biba birangiriye aho reka ndekere gutyo ejo bundi numva ngiye mu rupfu kuko nari navuze ngo no kurira simbasha kurira ngo kuko nabonye ab'Imana izijana ariko hari icyumba cy'amarira hariho n'ikindi cyo kwizera numva umwijima urandaje nyoberwa kuko abizeye bazoja mu ijuru ariko ejo bundi
bararirimba barasirimba bararirimba nibwo nibutse niyo ndirimbo ntari nayibagiwe nariko nyoberwa uko imeze numva kuko kwizera kwanje kungaruka Imana ishimwe sinamenye igihe nahagurutse naje numva ndirimbye mu baririmbye ndavuga ngo erego turi abashitsi uku kera nabaruta dukuwemo n'iri torero no ku gitabo hagiye gusigara gusa imirimo yakoze n'izo muherekeza abajane ukundi tujanye ariko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo Timoteyo nubwo uzubona naguhamagaye Timoteyo si ugushidikanya bwira ubw'Imana burakomeye ibanga ry'Imana rirakomeye kugira ngo ihamagare umuntu tuzimuka mu isi tugera iwacu ayeza twubakiwe ku Mana yacu hari amazu yubakanywe isuku umuntu arimo kubaka yakubita akazu kiwe akamagira ngo none ngo yahageze ariko nabonye nubushe ntangaye maze abo bana barasirimba baravuga ngo ntihazabura intambara kandi ntabwo amahoro azaho keretse Yesu ngo asenzeho urupfu n'ibyaha haleluya Imana ishimwe nta kindi kintu cyaduteye uru rupfu rutubabaje gutya rutugejeje ahangaha rwatumye aba bana bose batega indege n'icyaha rero ndabashimiye abantu ba hano muri Kenya batwitayeho abantu barasenze masengesho ntazagarura umuntu ariko nayo yari ko komeza imitima yacu akaguma akayikomeza ukabona umuntu araje akikurikiranya akazana n'umugore we abakaza bagapfukama abandi bakarambarara Imana ibaheze umugisha abantu bazasengera abantu bagira impano yo gusengera abarwayi buriya nayo izayihutisha umuntu ntagume kubabara sinareka gushimira n'abakwe banje murababona batanze basize ingo zabo baza kuvugisha uwabo muryango yoza kugira nk'undi mwana w'umukobwa nari kumutanga hano iwacu bakongera bakamujana ariko nta wundi mwana w'umukobwa nkigira Imana rero ibaheze umugisha mugumane kwizera tuzaja mu ijuru kandi nimba hari umuntu wari ufite kujegajega muri urupfu rwa nabaruta yemwe yame amara amazavuye inyuma kuko Imana ntawuzi umenye uwo izatora kuvuga ngo mu itorero rya pasiteri kuriya itoranijemo nabaruta mu muryango wa data wacu itoranijemo nabaruta Imana ishimwe kandi Imana ibaha umugisha nari nkeneye ngo nibaja gusoza babana base baturirimbire ngo maze mu isi yagizwe tuzobayo dusubiye ubwo numvishije urupfu rukuweho nabonye bakandagira kurya baza bakandagira ndavuga ngo ariko warupfuye ngo tuzorukandagira tukubaze ngo se urubori rwawe ngo rurihe ngo yewe nyamunsi we urubori rwawe kandi ga ngo nigo Bibiliya yaravuze ngo niwo mwanzi wa nyuma niwe mwanzi wa nyuma tuzaye turukandagira tukarubaza ngo se kandi imbaraga zawe zireze zitumye abana b'imfubyi zitumye abavandimwe bahungabana bimeze gutya numva nshubijwemo imbaraga numva ndakomeye Imana rero idufashe kandi Imana imuheze iruhuko ridashira murakoze arakoze umukecuru ntabwo nashoboraga kumuhagarika ngombaga kuvuga ko yarashoboye ariko abandi bo ndumva tutari buze kumvikana nimutinda hari akantu arangiriyeho ngo nta mukobwa gifite wenda abazahagararira bazabivuga ariko abakobwa kwa Gasita barari benshi reka twumve muzehe nawe avuga nk'iminota nk'ibiri ubwo dukomezeho n'abandi urakoze cyane ndavuga amagambo make igihe ubwanjye hano ndavuga ndi se wabo ise ni mwene data wacu kandi
nubwo tutari duturanye twari dutuye hariya ku Ndondo y'Ibubembe no batuye hariya ku Cyanzovu, ariko nabonaga ise yari nka murumuna wanjye, yanganaga n'abarumuna banjye. Ijambo mvuga, ijambo rya mbere ni ukubaha pole, mwihangane mwebwe abasegege, mu nzu y'agasegege, cyane cyane umutware wiwe. Wihangane nubwo yari umwanya mubi nyine w'umubabaro, ariko nta rindi jambo twavuga no kwihangana. Kandi ndashima Imana kuko nubwo mpaye mvuga guca ko ndabona wihanganye, n'abana nkabona barihanganye. None ga ijambo nshobora kuvuga, mukomere uko umukecuru avuze, tusanzwe dushingirana, kandi uno mukobwa si wo wari uduhuje, turavukana. N'ubundi muzaze tuzabaha abageni turabafite, kugeza no kuri aba bana bano buzukuru bacu dufite abageni tuzababaha. Kandi nubwo umwana wacu agiye asize abana nyine kuko mbivuze, asize umuryango, bariya ni abantu nanone nubwo dusanzwe tuvukana nabo bazakomeza kutuvukanisha. Kandi no kubarera, twebwe abasita cyangwa se nko mu nzu ya Munyabungo titunaniwe kurera abana, natwe dushobora kubarera, tuzafatikanya kubarera. Njye ubwanjye uriya mukobwa naje kumusura, bambwiye ko yarwaye, ndetse nanazindukiye mu Rwanda ngarutse za nanjye nshise ndarwara, ariko aho nkiriye abariho menya makuru kuko yarwaye, ndaza nza kumusura, sanga amaze kuremba, amaze kuremba cyane. Nasanze umutware wiwe ari aho nyine na mukecuru, ariko murebye mbona ni umuntu umaze kuremba ugeze kure. Mbajijwe n'indwara arwaye, bambwira nyine kuko ari iriya ndwara arwaye, mbona ni umuntu ugeze kure. Taha mfite agahinda kenshi, mbona kuko umuntu nyine yagiye. Ariko nanone no kuvuga ngo mwihangane, turi kumwe twese kuko dusanzwe tuvukana, n'ubundi tuzakomeza tuvukane. Mukomeze mwihangane, Imana irahari. Imana nizirera abana. Hari ubwo umuntu yibwira ngo niwe urera, ariko Imana nizirera. Tukaba tubashimira mwebwe abasegege, mwaje kudusaba umugeni, turamubaha, mwari mudutungiye neza. Nubwo yitavye Imana, ariko n'ubundi nanone muzaze tuzabaha abandi bageni. Imana ibafashe, mukomeze mwihangane. Umwana wacu nubwo yagiye nta kundi twabivuga, mama akomeze yihangane, mama w'umwana akomeze yihangane, abavandimwe be bakomeze bihangane, nyine twese turihanganye. Ariko nanone icyo twavuga no kuvuga ngo agiye mu mwanya wiwe, umuntu agira igihe cyiwe, agiye mu mwanya wiwe. Imana imuhe iruhuko ryiza. Arakoze muzehe, iminota twari twihaye arabura mwirindwi. Pacifique ijambo rimwe nanyashana neza kuzi mugerageza kwigabana n'umurenzo. Murakoze. Ndashima Imana kuko mbaye kuri uyu munsi mbashe no kuvuga. Nari ngize iminsi ntavuga, kuva bambwira ko abarutavye Imana naracecetse muri njye. Imana uraceceka. Nyabaruta niyo nkurikira, ntabwo twabanye cyane, sibyo ko twavuganaga kenshi. Mureke senuriraho kubera ntabashaga kuvuga, tukiri hanze bambaje ngo ndavuga, ndabwira sinshobora kuvuga.
ariko ngezemo hano nagize Imana ndarira numva nshobora kuvuga. Nyabarata yashatse akiri mutoya, ntabwo twabanye cyane, ariko icyo nshima Imana ni ukumva ko umuvandimwe wawe bashobora kumuvuga bino byiza. Nacyo cyanteye kuvuga. Nshimye ko umuvandimwe wanjye aho yashatse ari bo wa Muyomba yababereye umugore mwiza. Nta magambo twumvishe kuri Nyabarota muri iyo myaka yose ashaka kuva yashaka. Nyabarota ntabwo nta cyumweru yamaze mu rugo, nta yindi mihango ya kinyamurenge yakoze nk'uko namwe mubizi nk'umuntu washakiwe muri Kongo, usibye ubu bisigaye bigora. Nyabarota ntiyaramukije, ntiyatinyutse. Rero turashima Imana kuko umuvandimwe wacu yashatse akubaka. Ikindi buriya hari abantu batekereza ko abantu havuze ngo abantu bakunda kuboneka ahantu cyane bigaragaza ko ari bo bantu bashobora kuba bakijijwe cyangwa bashobora kuba bahanura cyangwa bavuga. Buriya mama Nyabarota yavutse ari umwana wa kane, yavutse ari umwana wa gatanu, bane twari abahungu. Aramwita ngo araturuta, none nyine araturuse aradusize. Rero tukaba dushima Imana, n'abantu bamvugiramo, tukaba dushima Imana kuko yarangije ubwo duhirukana barumuna be bamwita Yaya. Hari igihe hari murama wanjye umugabo w'uyu twakundaga kuvugana bagifiansanya, arampamagara arambaza ngo se Yaya ameze gute, kubera ko Yaya yumvaga ko ari izina. Nge yanyitaga Wawa, nanjye nkamwita nubwo twitanaga. Umunsi agwara naramuhamagaye arambwira ngo ngo narwaye. Abaza gusaba iki? Unarwaye ngo ariko ngiye kwa muganga ngo ndakira, ngo ibindi tuzabivugana. Ngo buca arambwira anyohereza record ndayifite hano muri telefone. Ngo narwaye ngo kandi ndababaye. Ngo ariko ngo buriya mama ntazabyakira. Ndamubwira ngo nta kibazo uzakira, ariko ndashima Imana kuko mama yabyakiriye. Mama ngiye tubana mu rugo, iyo umwana wanjye yarwaye ntashobora kuryama mu cyumba cye, biba ngombwa ko umwana tumwimura akaja kuryama mu cyumba cya nyirakuru na mama we, cyangwa akamurarana niyo ataba, kubera ko ntabwo twumvaga uburyo ateye n'uburyo agera, twumvaga ko mama azagira ikibazo. Ko turashima Imana ko yakize kandi akomeye. Umuvandimwe wacu twamukundaga kandi yari imfura, ntabwo Nyabarota yiganyiraga. Niba yakunze kugira ibibazo bakamwiba amatelefone kugira ngo umubone bikangora. Hari igihe nigeze kumubwira nti sasa kubera ukuntu utazi ukunda ko abantu bagufasha, ntabwo yakundaga ko ushobora kumubwira ko ari umukene nta mafaranga afite, kubera ukunda ko abantu utavuga ikibazo ufite, abasegege bazavuga ko basaza bawe batakwitaho. Ubwo nari mubwiye ndashaka kugura telefone, arambwira se urangurira telefone, hari mushiki wacu bucura mwacu yari mu Bugande, akubwira ngo ngurire telefone nibwo ba yarakihagera, akubwira ngo ngurire telefone
kandi umwana agiye mu buzima ataramenyereye we wamwohereza ayo mafaranga akaba ari we agirira akamaro. naho telefone mu bibazo nshobora gutekereza kugira telefone ntabwo ari ikintu gishobora kuza imbere y'abavandimwe banjye. rero ndashima Imana kuko mama yari yaramuhanuriye amwita araturuta. n'abana 9 mama yabyaye araduturose asanze umuremyi. rero turashima Imana ko twabonye uko tuza, tunashimira abasegege bamureze mushiki wacu mwagize neza. tubwira na bofu ngo ihangane turi kumwe nk'uko twari dusanzwe turi kumwe, turi abagabo turahari. mu bana mama abyaye 9 hasigaye 8, ariko turi kumwe. ndabizi ko Nyabaruta arahari, harimo benshi, harimo Mahirwe, Ngoga, Sava, Eden. imitima yacu niyo mpamvu ikomeye. muranyihanganira nabatindiye, murakoze. arakoze kujera mu emosiyo biragoye, kandi dusigaranye mukuru we na muramukazi we. mu by'ukuri ntabwo twabima ijambo, ariko mugerageze kwihangana, sibyo no kuvuga amakashoboka. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kubw'uyu munsi wa murumuna wacu. yewe Nyabaruta ndangana n'uyu uvuye kuhavuga, kandi twarakuranye cyane. Amen. bimenye ko yarwaye, nje nabimenye ntinze. umunsi arwara bari baraye banyibye telefone, bimenya ntinze ko yarwaye pe. twahuriye ahantu n'umusaza wanjye arambwira ati Nyabaruta nyamara ari kwa muganga, yari amaze kugera iriya mu bitaro Agakani, arambwira ngo ararwaye. birantungura, twari twegeranye kandi mu bantu twari inshuti. n'ukuri hari ukuntu muvukana ariko ukagira inshuti. twari inshuti pe. sinamenye ukuntu ntabimenye, ariko nyine ubu nyine umuntu atari kuri rezo ntacyo yamenya. nari maze iminsi 2 mbuze telefone, ambwira umunsi yagiye mu bitaro. nyine nsanga uwo munsi niwe munsi bari baraye banyibye telefone, nubwo yabimbwiye ku kanwa hashize iyo minsi yose. nyine nibwo nari naraye nguze telefone ntanambaza abantu mfite, arambwira ngo nawe ataragwaye. birantungura cyane. bwarakendagenda mpageze, arambwira ngo ariko uracyabaho. ndamubwira ngo nukuri ndahari. arambwira ngo umunsi numva umunsi aje kwa Mariya ngo yarampamagaye, arambura ngo ampamagara inshuro 4 ngo arambura. birambabaza cyane. ndamubwira nyine ndisobanura, mubwira impamvu, turaganira cyane. uwo munsi yahise ambwira uko yarwaye, ariko uburwayi bwiwe yaramaze igihantakira, kuko umunsi tuja gusura musaza wacu wadusize n'umudamu wiwe, twarahuye. arambwira ati ndimukumva ndimbwa munda cyane. Amen. arabimbwira, ndamubwira se none wagiye kwa muganga? nukuri ambwira nyine ko atarayivuza ariko ari mu kuribwa. none dukoze n'ikiriyo cyabo uwo munsi ngomba kumusereza ko wicara. arambwira ngo ararwaye, ngo ntago meze neza. kandi Nyabaruta icyo mushimira nka murumuna wanje yabaye intwari. abantu biwacu ku Cyanzovu barabizi, ba papa baza bataka cyane cyane ko barwaye, ariko Nyabaruta yarantunguye. nabonye ukuntu yakomeje umutima kugeza ejo bundi arangiza. birantangaza. tekereza uko mbona Nyabaruta ukuntu akomeje umutima, n'ukuntu wabonaga aribwa. nukuri birantangaza, ariko ndamushimira pe. yabaye intwari mu bugwayi bwiwe. ntiwumva agataka pe, kuko kuwa gatanu nubwo twararanye nyumvishije gusa avuga ijambo rimwe, ndavuga ngo Nyabaruta arariwe, kuko numvishije ataka. mbona ko msumva ko aribwo ataka. kuva namusura n'uwo munsi numvishije ataka. hari nko mu masasa nari mwiyegamije avuga ijambo rimwe, ndavuga ngo Nyabaruta aratase. kuva umunsi musura n'uwo munsi numvishije ataka. nukuri byampesheje ishema, numva ndanezerewe. mbona ukuntu ahaye yihangana
abantu bamusura ariko mbona arenze cyane ariko utokumva yiganyira ngo avuge ngo mana we ukuri ndamushimira kuri bw'icyo kintu yakoze. Ubundi kandi ndashimira muramu wacu Papa Sava, naranabivuze abavandimwe banje barabizi. Ndagushimira Papa Sava kandi nzabikwereka ko nagukunze. Ibintu wakoze byarantunguye, birantungura. Hari ukugwaza umuntu ukananirwa, ariko Papa Sava ntabwo yananiwe kandi yari amaze igihe kirekire ukabona nyine ararushe pe. Ariko Papa Sava yageza abikora n'umwete wose, ikintu cyose ukabona aragihagurukiye. Papa Sava warakoze kandi wankoze ku mutima, kubw'umuvandimwe wanje wankoze ku mutima pe. Kandi na famiye yacu ibimenye ku kintu Papa Sava yakoze. Papa Sava turacyafite n'ababyeyi bamwe baracahari, nabo bazamenya ikintu wakoze. Nukuri narishimye ngo ndebe ukuntu ari kumwitaho, nubwo nijoro twaraharaye ariko wamubwira ngo zuka. Nukuri Papa Sava ntacika intege, ukabona arabangutse kandi ukabona akoze afite umwete. Nukuri ndashimira murumuna wacu ko bwaye neza mu muryango yashatsemo, kandi ndabizi neza yuko ibyo bintu twabitoje n'ababyeyi bacu, nubwo n'ababyeyi biwe bari beza ariko n'abacu neza baradutoje. Ndabizi neza ko ntawe ufite ikibazo mu muryango aho yashatse, kandi ibyo mbihagazeho kuko ntabwo turi benshi, turi bake cyane. Kandi ikintu cyatubabaje n'ukuri twakuwemwe n'umuntu ukomeye, Nyabaruta nyine yari mukuru iwabo, kandi turamwishimira. Yari murumuna wacu twari duturanye hano muri Kenya. Jewe barambwiye nyumva ko nsigaye muri Kenya jenyine pe. Mbona ko ari jewe usigaye muri Kenya, mbona ko nta wundi muntu dusigaranye, kuko narabitekereje nama mbona mbaye jenyine muri Kenya. Ariko ndashima Imana igira neza, kandi nari nihebye, ariko ndashima Imana yatugiriye neza, iradufasha, idufata mu mugongo, itugirira neza. Tukibyumva byaradutunguye ariko twarabyakiriye kuko twamenye Imana. Nukuri bakomeje kubwiriza. Njeyo kuwa kabiri twaratashe baravuga ngo babwirije, ariko nje ndababwira ngo ntaco numvishije. Ariko uko twakomeje dusenga numva paenkira, numva nukuri ndakize, kandi Imana ishimwe yuko yatugiriye neza. Kuri ubwo ngubwo ku muvandimwe wacu dushima Imana ko yamucuye amahoro, kandi mucura ari umukiranutsi. Nace twe twizera nuko tuzamusanga. Imana ishimwe, murakoze. Yesu ashimwe. Muratubabarira, turumva imibiri yacu yananiwe cyane, ariko imitima irakomeye, turakomeye. Nyabaruta yagiye, jewe kuvuga Nyabaruta birandenze ko ndumva binaniye, ariko navuze ngo nubwo umubiri unaniwe ariko ndavuga Nyabaruta bukeya nimara nicare, kuko batangiye kumuvuga kuva ku wa kabiri. Bavuze Nyabaruta, n'uyu munsi bamuvuze, n'ejo bazamuvuga, tiborangiza ibya Nyabaruta. Shimiye Imana kuko Imana yafashije Nyabaruta mu burwayi bwiwe, yabwitwayemo neza. Namusanze kwa Mariya, turagenda tuja kwa Mama Rusi, turahava tuja hariya Medicam kugeza Kenyatta. Rero tukiri Medicam ntabwo byari byoroshe, nibwo batubwiye uburwayi bwa Nyabaruta. Jeva kuzakira birananiye, kugeza aho nahamagaye umukecuru ndamubwira nti nasengera ko numva umutima wanje wananiwe. Ariko Nyabaruta yabyitwayemo neza, nta munsi n'umwe yigeze yiganyira, nta munsi n'umwe yigeze arira,
kandi namwe murabibona iriya ndwara ntabwo byoroshe ariko barabimubwiye iwe arabyakira twe byari byatunaniye arankomeza arambwira ngo nkihangane nta kintu kidashoboka rero ntavuze byinshi mu burwayi bwa Nyabaruta bwitwayemo neza kandi naje nahakuye isomo rikomeye kuko nabyigeragaho nkabona jewe ntubishobora reka ndekere gutyo kuvuga Nyabaruta baramuvuze n'ubundi bazamuvuga reka nshimire Pasiteri Kiruhura telefone ya Kiruhura ntiyaburaga rezo ntiyaburaga umuriro rero imirimo wakoze Imana yo mu ijuru izabiguhembera dushimire muramu wacu Papa Sava wakoze ibintu bikomeye nubwo wikoreraga nubwo zari inshingano zawe ariko hariho abantu benshi bazabananirwa bakananirwa inshingano zabo ariko Papa Sava muzi aha duhagaze ko ari ahantu hakomeye ntawuhagarara hano habesha Papa Sava yakoze ibintu bikomeye mu basita twarabuze ngo Papa Sava akoze ibintu bikomeye wambabarire nkavuga ko nta wundi munsi nzovuga turavuze ngo Imana iguhe umugisha tukaba tubabwiye ngo abasita ikivi Nyabaruta yaratangiye cyo kwigisha abana biwe tuzagisoza twese hamwe ubundi kandi bamuyomba mukomere twese turi kumwe nukuri mu buryo imvura nigwa hagati y'abasita no kwa bamuyomba tikizagwa Yesu ashimwe mukomere mwihangane nubwo mwabona turira nubwo mwabona tumeze gutya ariko imitima yacu irakomeye kuko tuzi Nyabaruta aho yagiye natwe nitwihangana tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru murakoze data bukwe murakoze mwicare amasaha yagiye kandi hari abandi bavuga nk'abangahe badusoze hanyuma nanone nk'uko mubizi Nyirabaruta yari umwishwa wacu yari umwishwa kwa Gasegege naraye umunsi umwe mugatanga ndara kwa Sironi bukeye mu gitondo uyu mwana arahansanga ambwira ko ari mwishwa wacu ndamumenya shitanga muri Kenya uyu mwana nja kureba toto ko yapfushije ruganirwa sebukwe arahansanga ndamumenya ngo basubire kuvuga baravuga ngo yarwaye nukuri ubwo yarwaye rwose naje kumusura twaramufashe gusenga ariko arwara indwara nyine yo kumujana ariko uyu mwana yitwaye neza yifashe neza yari umurokore Imana imufashe tukaba dushimiye aba bacu bari mu Bugande baje Imana ikabafasha bakaza bagashika Basironi Imana ibamugisha tukaba dushimiye bavuye mu Rwanda baje Imana ibafashe kandi ibamugisha tukaba dushimiye bamuyomba basita je niwe bamuyomba wa data nukuri kw'Imana Imana ibafashe Imana ibafashe kabisa kandi Imana igumi dukomezanye kandi mudotore mudweze undi mugeni